left, right, left, right, left, right. Left, right, left, right, left, right. Left, right, left, right, left, right. Harap sa kanan, kaliwa. Tanawa? Makalimot lagi dayon. Pagtimaan lagi. Sorry sir, asa rin kaliwa sir? Malamang. Ambot di mo. I-search sa Google. Wala mang signal ko diriya sir. O tanawa, pagtimaan lagi sa sunod. Kaya ron dili ka makalimot ba? Kaya ni Kira, makalimot ka armas ni mo. Sir, oy, nagpatudlogan ko sa imo sir. Patudlo lagi. Pero hapit na bulan, wala gyapon kay nakatunan. Unsa pa man di buhaton din ako day sir. O tanawa, nangita pagsunod, pero wa dito kabasa sa pirmero. Sige na good sir, papasara na good ko sir. Sige, kita ka na mga unit. Asa man sir? Yes sir. Kana, mo na imong gamiton karon. Tistingan na to, ug makaabot ba na imong tinirhan sa layo? Sir, yes sir. Excited ako ani sir. Ah, kuyawa dyan do. Mura dyan correct ba? Palpakers di kito. Sige sir, unsa man akong buhaton sir? Sige, kuha po sila. Tapos og teleskop pod. Kaya tistingan na to. Sir, yes sir. Sir, narang unit sir. Sige, kanang teleskop, kabalo ka na. Kani sir? Unsa ka ni sir? Mao na yung microscope sa mga taong kusog magbinuang. La, kuyawa di ani sir no. Pero wala kay chance na makauyab ka na. Alay na ni sir. Oy, mahart maputa na sir. Mato ko sa layo kung kabalo ka na mo gamit ha. Sir, yes sir. Unya, nakita? Hala, dali ara na abot nimo dra sir. Oy, layo kayo ka sir. Asay layo. Kaduol na to. Gibaliktad ra maguna nimo. Ay, sorry sir, sorry sir. La sir, doon ra po di mo sir. Oy, kita kay mo kulangot sir. Manginaway pug ka, mura pug gagway muta. Ay, Ang buhaton nimo anang teleskop, mato ko sa layo, tapos estimito nimo pila ko ka metros. metros, unsa na sir timbangan? Ay, timbangan, ugok ka, wala ka balugod sa metros. Unsa day sir, nagpatudlogan ko sa imo sir no. May blood man ko ni Moy. Sige, ingani ha. Okay sir, murag 20 meters na ni siya sir. Sige, pusila ko. Kung kaabot ba ka dire. Sige sir. Oh? Kunya, ay ko, dili. Muna, kay dili ka kabalo mo estimate. Alain na ani, oy dili man dili kaabot bay. Murag gamay man ni akong pusila akong gigamit. Kani siguro? Ay, unsa man na, dugaya ba din mo nakaplasta dira? Ay sa sir. Kani daw, testingan daw na ako ni. Hoy! 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 Hala! Hala! Hoy! Ay, unsa man na? Usog ka man na! Ala, ninduta ni sir. Oy, kusog lagi kani mo